ओम दिव्यंदारिघ्ये पयोधा तयस्मते प्रदेशः सन्तो मर्यम्मा ओम भूर्भुवस्सुवः ओम श्री विघ्नराजाय गणपतये नमो नमः भगवान् सरस्वती नमो नमः एतत् स्नानं समर्पयामि निवेदयामि सेटा छाड़िबे छाड़ू देनु बाबू के से ढालटा करो ढाल छाड़िबे इति बहिस्नानं समर्पयामि सुरामस्यामृतमसि धाम नामसि प्रियं देवानामनादृष्टं देवजनमसि ओम भूर्भुवस्सुवः विघ्नराजाय गणपतये नमो नमः भगवान् सरस्वती नमो नमः एकः घृतस्नानं निवेदय समर्पयामि मधुस्नानम् ओम मधुवातारुतयते मधुकेरण्यमादिन्नम सन्तोषदेः एक भगवते नमो नमः एक भगवते नमो नमः इति मधुस्नानं समर्पयामि शर्करा स्नानं ये लगी इटा गोटाई मैडम ओम देवतिमुद्दतादेनो मयि सम्भवः श्री विग्रहाय नमो नमः इति शक्रस्नानं समर्पयामि नमस्करोमि नमो नमः ततः पंचामृतस्नानम् ओम पंचारत्या सरस्वती अभियन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पञ्चदासो देशे भवस्वरितः ओम ऊर्जमे सोनृताष्टमे पयष्टमे रसष्टमे घृतञ्जमे मधुचमे सकृष्टमे सवीदिष्टमे त्रिकिष्टमे रचिष्टमे जयित्रञ्जमहोद्वितीयञ्जमे जलेन गर्भन्दाम्बाम् अतः गन्धस्नानम् ओम गन्धद्वारं दुरादर्शं नित्यपृष्ठं करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियाम् ओम भूर्भुवस्सुवः श्री विघ्नराजाय गणपतये नमो नमः भगवान् सरस्वती नमो नमः ओंकाराय नमो नमः अतः गन्धोदकेन स्नापयामि अतः हरिद्राजलेन मारंतु ठाकुर जयंती छोट पिला लगे दिखती सेमती हल्दी फली मारे भावे संतान स्वरूप स्नान जमी ओम तं गंधर्वाख्यानं गस्वामेन्द्र बृहस्पतिमहोस्मदे सूर्यनारायणादिवानमोचते कुलसी पतोमसे कस्मित्रकाय दशो सुमङ्गलं सत्यराजनः एतद्देवताभ्यो नमो नमः इति हरिद्रास्नानं समर्पयामि पानी की मिस सर ये पड़े पाखु जाई टिकी पानी पड़ी उदा हो गले भल मारी हम फोन कले आसवे शीघ्र पानीटा टे वीडियो देखा जाऊनी पूरा मैंने भल ही घसतु पानी से पानी मिस कोठी मां कर दे जो पाख हाथ काई ना यही समय आउ मैडम येडो नेले मैडम येडो नेले आउ ही करिन
ଆଜି ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ସେମିତି କରିବେ। ହଳଦୀ ସେ ସମସ୍ତେ ବୁଲାବୁଲି ହଳଦୀ ଆଉ ମୁନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଇଆଡ଼େ କଣ ସ୍ନାନ କରି ସ୍ନାନ ହେଲେଣି ଇଆଡ଼େ ମୁନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯାଆନ୍ତୁ। ନାନା ଭଲ ତ ଏଗୁଡାକ କର୍ମ ଭିତରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ସିଧା ନୁହଁ ବଙ୍କା କରିବେନି ବଙ୍କା ନୁହଁ ସିଧା ପୁରା ଏପଟେ ସିଧା